mensang kasalil mensangan ran makot kadang kapagataong kamuyongoy puktan peren nan motrang kauno kalanganan kot katkiyang chailas ngakan maur okay a child attitude tayo attitude a child style in memor ong masanang kot kayo kasambal magcheban tubang kikchela men asola amianan tawong kot ang kaskuli kikchela magcheban kasanetir me laban ligam pangakarong laban ligam pangakarong sa jame kasbang purlong okay ap masanang kot ong aramas me wawngi ong aramas me anano tubangki anyway koryang current lemau isakeo lelrisa keo imemene kuyang child nimesang ramot tuwaja ta child puko is ke child monsilangan court 2 Corinthians 5:11 to 21 iban watak as we go along we are ambassadors of Krais. So ambassador point silu may bangka sa yatakot ambassador. Ambassador to it Weliepehkehi kitel me Weliepehkehi nan lang pun sambawat kitel me ambassador. Okay, because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. God knows we are sincere, and I hope you know this too. Okay, and so Paul, we are the dog and kalok, na sambawat experience on kauno, sang ni kawiden ngayon sarawi, imagchel kunwat wadak ka school kan, alala sang tamir iral siya ondor mo child na bosan. Iral out kier ngayon sarawi, iral out kier kawiden God. So niya chaikin watak kapachayang alias ang ngayon saraw kawit kan same thing. Okay, to the same experience. Someone more joyo. Chajan aral mueyo sambar samalarko mona chay libuti yet someone more joyo poki God chaman onganen God oja no ye yes na child more karata chajan miamagan kasi mga puksaraw yaw de puken mas os chemelel ele enjung tamon komyo nga yapo ibuti at moren masanang got edudueta na ong nanti koros ong nan mwe koros pweging ngen okay ngenen kot magatin mo yes so imeme ne ukiyang child tuan katamangkin child is child mapuksaraw masani magchild is child na sambawat ambassador pukon ambassador to Israel Willian ewe kola na ewe Willian eu government kola na eu government okay bebang ko sa ya ponte ambassador in Pompe ko san Pompe ko la Fiji may van imisilin an Fiji ngay men ko la Pompe te menasa autapan Pompe ismay bang ko la rapaki nan Fiji kay tigral men Fiji ko maban sa apan rapaki ya Weliepehkehi Pompe nan Fiji waban nasa okay so imimen watong child como yung just chuka kanta chame ngay saulang udan saulang style in Mario ambassador okay mabuksaraw masani kitya may banda ngay serien code kauno kauno ligiyang yami besitra atan kita ni orala iban maurin nan lang ban wewe nan lang laut sang relakan me kay tek sabol mongkot imakarata como yung ngay ban so cha menip sabal cha tutuecha chapan mengkoir ta pupuksaraw eker kinchal ambassadors okay Weliepehkehi government nan lang na sambawat yikichal mo karjay pa nasa armas pan chongoy ko mo kay tek pwede komyang puko apwede title me kauna kerkin kamu Weliepehkehi nan lang pan sambawat okay so klapsiluwa mi mengasaya pukon ambassador so puko kayon ambassador do responsibility ako don influence kita ko don wakdala
Okay, jagodon wadi do nan lang pon sambawat. Ime Jesus kapakapki, may you will be done on earth as it is in heaven. Okay, may you will be done on earth as it is in heaven. Jesus we kapakapki, kijail ambassadors of Christ jebang wadi do kuporangota pon sambawat. Okay, we are here to influence this world. Influence for good. Jagodon wado marainin good. Jay me sola pan sampa. Jay me kamerain pan nine sampawat. Okay? Makarata irmen armasinta. Kusa ulang ako. Tacho norpano kila makusa ulang. Chan norpano cha kila chay sa ulang. Rahang ko sa niya asa. Okay? Rahang ko sa niya asa. Yes, tayo maurin na lang. Karta ko ipak. Wacay ka dede just cho kaparanong kauno magcha child katan kin child saulang desabol mangko seri yet child more aramasaka kilang weye imomen men kartan sana child so kin lalapotong ko child so kalinganala nan lang pon sampawat. Okay, so we are here to influence ka Maduri isak walu isak tuwal ria isak ikalap kopre ang buegi visionen mo I kairoiren mo ng parangko na bata I trial mandate I trial puko kuwan wiyata sa polmang kuton bata what kama Jesus agarong kachel-chelong kula wiyata sa polmag disciple what kaita chorus disciple ime assignment wa begar pa Mimi po mga child ka chay sa ulang. Mimi po mga child ka. So ang sokoros chepan. Sarawiyan chepan enjoy presence of God. Yet chepan tatok. We got to work. Pagkita ka child ambassador kay. Child wuwah dito marayanin nan lang po sa bawat. Okay? Madu 28:19 to 20 amigos kasaya na Jesus masani ko we atariton patak baptize ren marangkot sam coach na coach ngayon sarawi kaskuli kinral songkan machay kaskul kiyer so to may pan mata ni wada kasalayang niya we are God's ambassadors kaya God's ambassadors first te kayon atay goal nan more kaya ko don influence tayo influence wakitala okay wakitala kawaitata ichibang ko saya kaun dapat chesu kaun naramasa influence what ki ma ay panaynakin pongpongi tikital kanani ay influence raili kawaiti raili wakit raila rawde pongpongi kot okay ma ay panay aray kamele changatani wal iya sa mga ambassador ng Krais ay bangki ang rel tama kamele pangkauno okay so tama-tama sa silupo kami menew yung child koyo child koton may pangkatan kinyan mga ambassador ng Krais according to the reading 2 Corinthians 5:11 to 21 may pangko sa mga ambassador man ngoy aramasan wukitala okay kahit wukitala mga wang suwad wakitala dame and samba and wakitakong unquote. Okay? Araniya sa machay mimi pa samba wa chepan mangi may guton wakitala yan nane osa. Ay pung anana osa manaman anana osa memelel mepit ay way may wulwulian nan sambawat. Yaraman anike mere understanding of the Bible. Takot mere kisinaralat yan yang ato sa storin babay Brian okay nantiyang study ka buksaraw nantiyang watak nantiyang alisili ren relakan na may isang child kawaitin buksarawi kawaitin masanang god memelel mepit kauno pagchangak wiya son ambassador and wukitalas ambassador makataban imagine ma may Fiji kan chonga yang ay ambassador in Bombay nan Fiji ay sa patapan Bombay ay sa aramas tapanan Bombay ay sa government itebi sa ya alam ko la Bombay aman ambassador so katrapama okay so isan mata wada kita na maurin sa ulang
Ibang kasi ngasar yung coach ngoy so lang. I'm a Christian. Agak miniyat ap mo Muslim country nasa nirel Old Testament abasangya. Okay? So imeng kakela kayang child aniki atay puko koyo as ambassador chako don influence. Atay ko don wukidala na sambawat wukidong kuprong court. So chabananano sa ni chapuk sarawi. Chabananano sa authority. Chabananano sa isma chay sa unsawas. Okay, chay losa chay bananjiyang invest with auti ki chay tapi chay le nasa pag chay bulbulian wing court na sambawat. Okay, chay sa pakpaki poncha preachings ap chay pakpaki tame melel mapit masanang court. Okay, so kayo mo chay ko don influence chaman machelana empower chay ko don wukitala chay ko don wati to win na lang na sambaw chay ko don wato kamaray na sambaw chay ko don wato yung lifestyle na sambaw magarata chay bang ko sa yan chay so lang chay more to do it chay sa no ambassador okay chay sa no kuya pukon influence pukon wukitala change kingdom of God lang tama count Jesus wato kingdom agachki dito style and more mawaksang magarada nangkadeda marang patakan Jesus kan awaksang ana banaramas. Okay, so como yo ngoy jago don influence to a Krais aja influence ako don wukidala tamaramas wiwiya mebitaramas o government apo sa pit court Krais watido kuprang court ng sampawat watido kingdom of God lifestyle me king is ruling king is dominating okay so me king almighty God the Father kaun Jesus ko don kasali epin masani ay patangkan kita merong sama patakan Jesus patakan God Sam ar komyong oy panso cha yesa Jesus apsa sa patakan Jesus sa kamelelen Jesus pagka ko doon katokela tako doon yata po ko antatakan ambassador o influence na sambawat karyaw ambassador manan sa mekong golakis wasa John wasaw government wasaw maganapali okay government wasaw maganapali magarata como yung ay pan asamak cha ambassador of Christ chabana kaskuli ganga depend on God okay chaban kutong kalo kaya punot sili miyaban kamo ngaya taiban likawi bambwedia amiyaban moni amiyaban John sarawi tuweja mogitin me kowe susalala kaya me komo yung ambassador man waksang aramas man me tuweja song-songan wiya po ko please God okay dami song-songan mengkakilakayang kachal ambassador tuweja grown himself nan authority protection mo yung wire waksang aramasaman me pan tuwaja kalakalep kiyata tok okay ngay chikita na song ko ikilang bababe ikilang at tuwaja kalduyi momotso so chano ka sa court asan wiyata po ko kap when miyawi chari of such a relationship tuwaja tatoken masliki okay bisasa dependa on power and court abisasa such a kasik ma coach panyang porta kito songkan simi songan kawewe the jail ambassador niya sama chay pakatarwan buya tatoken court Tep kaitan bil pakatarwe jak memor na sampaw chay memor ki memor ambassador through a relationship on Jesus. Okay, relationship on Jesus ki yang kamu confidence ki yang kamu confidence to which aima te koporapor te memor nan poson.
Okay, ambassador man mia pung, mia authority abang ko sa icha megot armas buya, mia ako sa ikan manaman. Okay, may banda civilian do the John Wayo o ambassador isme ako sa ikan manaman and kamakit pan government ambassador kay te sinaramas mano. Okay, say mo na tayo maurin sa ulang. Kilang kita niya chay ambassador ko yung chay ko doon chay pakatar sang way chay ko doon Welianto Wayo nan wayet. Metuwa chay Welianto nan lang nan sampao chay ambassador chay ko doon wukitala. So charakan memya nan sampao chay ko wato winggot nan sampao. Okay, karyawa mo na chay memora sa ambassador chay banasa memya chay bung chay banasa memya ramas achay ko sa ikan manaman. Magarita may pan so lang cha I have to use authority of God. Isto no kuya ipukon ambassador. Ya authority of God ang kakakaunta suma. Kakakapakap kao sa wingen south. Pulpampon me suma ro kelelda. Kakakbalian song kamelel mesotamelel kan. Kakakawudi koryakan maramas katarudunguk. Mo in the spirit mia authority, mia power, mami bepotrail. Maduisak rachugike o Jesus masaniyang warongo ikiyang kumal authority. Okay, so niyong papa court kay dek pweki ikoton papa court. Anke mentality, anke matamataon me ngoy serian court, ngoy ambassador man. Ay ko sa manaman ija me chakaundaramas, court sa chakaundaramas. Ap court kat kiyang yang kaunda songkan mo kotong kawiyala. Okay, so mau ko tong kawiyala, kapungapung ko tong kawiyala, ngayon saot ko tong pichiya so ikakaunda, ikaksui ko ikakiroti o sutrakiya nga. So, chama-chaman, matuwa no silisak silu, kau na masani challenger, don't worry about anything, challenger punot. So, ambassador manasya kong punot, pokita, things are provided for him. Okay, mako ambassador in Bombay man ko mimsilinan Fiji. Government in Bombay kiwi romstosa, kiwi no money. So isa man matmataw ko magchebanan ki on court. Chay miminan sampawat, chay learn to depend on him. Pwede kauno kataryoto, miminan sampawat ngoya man ambassador. Anta donken yena sampawat ime bangat kito moni ime bangat kito aramas namarisi mus angisaman matamatawon. Okay, faith is about changing of mind. Po matay malila tutueta cheban tueta atan ki ambassador up more style and punot sound bakbak sound lisomao. Okay, more so ko poropor at chelap nan chimpabako so wak pasang main ko. Lifestyle and Syrian court a work sang son pak mesoja relationship on court. Okay, mat pansan chon sarawi chap such relationship on court and so koros kikilang yang ngoyar mastipan and so koros kikilang yang court mall pay and so koros kikilang yang is chuwarang me ka chiu me mao a work sang morin so lang me asa me ambassador and lift up his eyes kaya ka pon maso apa kaporopor na kodro tuweto kami kaporopor mo ka formendo ban paku poko William Rail kasi punpunod kita ka bangkang taka pang wendra la poko kita ka asa mam cotton pan provided. Okay, so iya tayo latitude an poson ma ekaparanong kaunom ngoy kos sa isang ni dami experience and sa may bidoy mission iyasa may I'm an ambassador iso cha na isen tikak so cha ikak na chala cha eu debil so cha tawlul at may pan mosal ay malyal in the Lord you are with me kom so cha yang nya cha mas kunta ka kailong kaniyo kom ban back me up so pumpunot ki isme pan ali yukte muni pan ko sa yas chakun mure pogita I believe karonya tami uya or I believe you're gonna provide. So person what can kamelele tranium cyclang
kauno ko por perenki. So just work with kamauya la soma ape lel money ape lel open door poiki ke solar tipentong ngu ke tipentong government in court ke tipentong kauno ngen sarawi raban sawas on the way. I mean da ke moren ke child moren ambassador poki da koyo ke chai go don bukitala chai go don kaunda chai go don change chai wo wato nan lango nan sampawa korea ke jalan ki style memorin ligilik achal power ko sa renkot kan jay mongo ko sa renkot moni ko sa renkot open tamong yung naramas ko sa renkot okay magarate mangkakela kay ki just chukagat ki just solo jabang ko irta nan dependong kauno pokotong ka ko por prenki poson magchelan ki okay nan look to wow siluan sa Jesus katarala warango emasan yung resender wa megot gaya katarala parangkuan kaluk emasan yung resender wa megot karapa emen renosola ligi iminda ke komunyon ngoy ambassador wata karakter na ambassador chaban ligi government magatar ke jado kauno ban show up kauno ban back us up chaban kapakap kauno ban kamauya ramas Japan sotone chai moni challenger punot kauna bang kito on the way mag chai papa ko trak chai la turun punot chai banasa no punot tuwe cho witchcraft tayo witchcraft pongi tikitika nani kauna men so real to us ari amen kachai le nasa meinene emele le yes ekatapan ki o men so say chai opil men sansalta okay ayo share ayo mo may share mauring kitiyan asa mentayang kitiyanan watila ni pilo iralme 10,000 o en okter sin sombe ma redurrel mawen rapan soja kiyang i credit rapan soja chaman meyi meso sa Israel keso kauno men kinsan salta como yo ngoy na chapapa ko chapan men kasaleta ko pukcha so tayo Japan men kasaleta kot. Karena sudah child kopot de tipso de child bila sama child bian cakap ping kamau ya lah ramas. Pueki ya child ambassador eno gitu child engkui mana man bang puaki ya child patangkan abang bakasap. Jadi isko no bakasap. An sama abang bakasap isma bang linga peni. So kasilu. The third point of being an ambassador when ambassador dies, estrapan melan sardi non foreign land aban kopurpurla sapweo. Puegi ampan ambassador in Bombay go to Fiji go or mela mo kabang kopurpurla Bombay sardi. Tuwe cha kamuyongoy cha kosang nan lang cha puegi cha wulwulian nan lang wulwulian kupurang coach nan sampawat cha chukak pika salgimen chagan mela. Chakola nan hel. Sejak Chaiban asa ma coach makatar ke child to child papai chaiban mela nan long a child. So child der no kat rob ku mak chaiban kola nan lang te so the child ambassadors through Jesus we are born again. We are representing kingdom of God on this earth. Heaven is ours. Eno gidier nang 1 John 5:11-13 meman man ki sapol mangko chieras anki mor sojuk meman mesoja anki sapol mangko chieras esoja anki mor sojuk karata chaban sojo punot makchabanya mor sojuk te so mor sojuk a child soja maka kisang ka child mor sojuk a child okay so ni a child we papa court anki ko was kasilun point style and morin ambassador man aban mela sambawat aban porelanan lang. Esa kin sardi nan foreign land akin ko purpurla wasame ko to sangyo. Okay? Karajak confirm on kamui salvation so tapaki kompan taut kompan pegasalki. May bangyang ko lang teso ko so tapang papang tatok mau kan magchawiyata. Okay poson mo. Okay poson ramatmatawa kaikat matmatawa prakamele ang sa maraban mela raban lilnan lang ramban tiarata maraban kolanan lang teso raban paone arail wiya maukan ma chocho sang wiya suat okay kayang kolanan lang
Kamu yung ay chaminan masanon got kosoya meman me anki sabul mangot hira se anki morsojak. Nde meman me kalula Weliepehkehi anki morsojak. Hallelujah. So ambassador chaiban mangi magchaiban we are the talking ambassador, the talking change, the talking influence, the talking wokitala, the talking kaibuyeti, tamen ang lampon sampawat. Papa ko ng koporapor keme manaman ng got pan sansal, kamaray ng got pan yeyang, provision of God pan, mipo child, chay sa chokalekele child, there punot up rely on God, nana chay wiyat at chay pukon papai, o child and soja, pega salgi at chay more soja, nan lang at child. Amen. Si baniti dear wasat, ay ban kapakape, makom kachung korkorong iya sek pake ukom lukayan Jesus po na maur, kayo kom sa tabang wiwo kita mi kosoya. Karyaw kamusay pang wiwo kita tayo. Kampan sa tumangit ulo dami kosoya makom sek lukayan Jesus na maur. Kaya kisotong en sarawi, sek ngen saraw patlong. Apo inogi ti macebang urjung ata chay mongyong apang kachlong yang kachal konokonot. Okay? Mama sani apang kachlong iko testo kakpichi kachal. Si bandacha kapakapen pagmangki tipay o lukayan Jesus na naimor pongen sarawian ka kachlong o sa yang yana sa aipuko. As an ambassador, Weliepehkehi nan lang pasampawat. Hallelujah. Ma-encounter Jesus. Kumkak uya alasang niya uya kaya mo kapakapnat. Makaman mo itan Jesus amor. Ma-encounter Jesus. Ipartisang kami. Ipagmangki ang kami tipaikan. Ipagkariya mo kami yung kachang-kachlong nanay maur. Kumkachang kauni yata. Kumkachang sawasaya. Katkiyang yang mo sarawi. Puyeng ka kinangi. Watak sapol mamamasan. Wokas ka sa iyong kamay nanay kapakapakan. Kaskuliya. Sang metkola. Amen. Amen. Kailangan kumail ko Rusya, magmail muitang Jesus na mail maur, masa na child wulwulian nan lang po sampawat, child kapayata kapakapin Jesus, tami kapakapki, kupromiyan uyaw samba, tuwe nan lang. Okay, Jesus kachitudosan nan lang, Jesus mangi, yawan nan lang o samba wak pasang. Samba contaminated, polluted asamin kiti. Satan pepir sili, uyasili yawitin. Okay, na demon kan na fallen angels, millions. Mara assignment din kawela kemela kapangata koko yaw sili pon sampawat. Kapagapin Jesus, nan lang. And mila pun samba. And mila pun samba through sapol master ikan mip sapal. Karata laut na chay puko. Nagkapakap, nagkalog, stylen maur na ramas and wogla. Ramas and maur ki Krais nan sambawat. Okay? Kan just chuka ko sa yaman. Yes akot. Alungar-ngar turo kawanguti makakaon. So, Salama macha asapo asakot wat ko wakala. Chay ko don influence, chay ko don wakitala. Okay? Kalangan o kasalelia.